Karena orang ngawak perantau banyak pulau. Adona merantau ke daerah tanah jauh. Anu ke Jambi, ke Medan, Palembang, anu pulau. Macam-macam deh, tapi tinggalnya. Kalau di tanah Jawa, abasunya nang kini junang kuno. Kalau penyanyinya Mas Narni jo Mak Narno. Alasai kiamas dewe-dewean, osolo kiamas. Ora kolom opo-opo. Saiki mas nandi-nandian, saking jawi mas Lampang mawon. ojo lali mas dewe-dewean. Lia mas dikini nopono dewe-dewean. Tukang mas Mak Narni jo Mak Narno. Ojo lali piye-piye ora kolom ro-opo-opo. Ira marang Jawa aratinyun tahap wapo.
panas